Yasinja Makosa. Yes, you. Nice to wake you. Ahwenepa Frankasisu. You are listening to Asɛm Kɛseɛ with TK on Ahwenepa 95.5 FM. Ahwenepa Nkasa. You are listening to Asɛm Kɛseɛ with TK on Ahwenepa 95.5 Ahwenepa Nkasa. Yes, you. Nice to meet you. Ahwenepa Frankasisu. Now you're saying about you won't get a crown. Asɛm Kɛseɛ. Some point of man, you'll be grown up in him. Yes, you. Nice to meet you. Ahwenepa Frankasisu. Yes, you. Nice to meet you. Ahwenepa Frankasisu. Yasinja Makosa. Yasinja Makosa. Yes, you. Nice to meet you. Ahwenepa Frankasisu. Yes, you. Nice to meet you. Ahwenepa Frankasisu. Okay, Asɛm Kɛseɛ yasa ababio yene doctor ewie bibia kama na uko YouTube sisi ya na type Asɛm Kɛseɛ ubenya yen live ewo ye dwumadi so ko YouTube na bo ye Ahwenepa FM ubetumi ahwe dwumadi no live ewo YouTube na die bia so no ne eho evidence videos ni adi na so ye de beto ho ama wahwe me obi akwa baja kwa mesumani ene madura mo hwe dwumadi no ana mutie bichiamu anadwi doctor na je uni akwasi mo so ye bichiamu anadwi outre beauty salon na dwuma efo ene fifu na obi a we fate Medga obi around bia sauda Latif obi a mu na smagada muti dwumadi no na obi bia wa around bia so the one in no e me ba wo odi e baka o ti o se asembedi wow bo already ba so na ko you know Chambers on penny on person me ba no yesrem oso sembezi na no di mi sa ba me nkan ho se because mansa se ba tse se mensa ha no wa hwa no akotore sa so tap on channel ode wo because mansa pa o se se mensa ha kakra yi de se wa ya ma na broso ya me ana matulufo wa no tu mansa fo se on fanke kan kakra ho mansa de uti mansa pa o ba so ka so bo twede ha na ehu ana no de ni twatwede ha na o twakoto ya fa nkoto kepo unze wa pompu na so weja kokolinta mema na me na masa he ma me ka se we ya o ire dwuma na so bi de so ba me de ka me hu awale de papa wa be ka sa wale yin so mu kuyen mani bi kuyen me ya block Africa ya wo so wo chia wo o se enen na so beto otani ya ojutwa kokko se openia block adampo kina ka eble oble ya ayire ebru no wo se ebetimi kwa nka bukwada special invitation yemra dampo sawo ukwada de na ekoso wo se wo sheda ya invitation na ya special ka se no ne wu ya wale foforo okay yemra na yema me moye nkwan na kwa kan because that's mo mission bi sawo ye be pe
edakro fufuo da ngasa me kube be betwe so me ka ba be mpese me gisu pa no next month na me ye ho adwuma wi etika me opanya block ho pa na memre da se onko aso obekwa aso memre da okay na eye nkwada nso no onko wo se da mpon enko fu nya na opani di normal eko achi okay yo mate etu de be pa nkwada bi ne ekọ na efu so biem kakra efu kubewura wotie the whole celebrity for the talk kube mo sa wasi nefu on the talk kube mo celebrity fu ina sandy baby and then sister no sister baga wife sister draw adwo kura sister draw kura du boga yere papa oh and then somebody do to sister draw kura boga yere papa careful legal team legal wife say menene nya papa biebo ana ruka go so to di alma me because ma ko say wo mari bisa ko ma mi so no me say so ma ya asem ko tu sebi asem ko tu sebi dia si desi we dey go si afero be dia wi asa e twa o traka hu materials kwa uma kesi ba ka fu mo ya de so wa mo ni aduane no biko ko betwe na fa woyem wa ya de fa opose ya kansa ai numba asemi idru na ja me se Mrs Minu ba ko tiaro ale bi tiaro ami me hwe na mse ma me nko ale bi ti odo bro ni de ba de ai ka fu wa achote waje payo odo bro ni yo bi okay and then class you want some Rebecca na ba kwa is very important say Ghana fu na se nso politics ye de anamanyo sema ye de osom for ho no nya de a ebeboa oh my Ghana amanyo sem ye de osom for ho politics ye involve religion ewu no nya de a ebeboa oh my Ghana kra na minimum ye fast ne ko akwade okay nya de ebeboa oh my Ghana kra sa eniema no emwa kra na so wutu empaka sembi enaka me hwe na me ba me odu na stability ka me bo machine so na yeti meko ana notice ye beko bisa penny house and I was stories be remain efisem on sembi pama ye sama si sana medika kan na menam dia si samba ko mi ni wi wor mo a obakwa ko fa firi wode abre bisa penny o ya de pawo pastor now ana ko ho asabiti na me man feel na so won ko wate da wose na ko na fukura ne gaba ko ana pastor accident ni si na pastor na bisa penny boshi na ko for efrem bisa na san yem fregusian penny report no dabi abisa penny o mo tese kro bi otwenim nyansa kote ya and abaka hwasem and ko abaka hwasem abaka hwasem mem say si pennyfo ye ma pennyfo ni bi adwuma mu hase pennyfo ni bi say ye dibi no mo esisi ye ahemfo na so okra wunya ahemi o ma jeje obi de wo de na ajo o hene ba so hene ba wo de da kwa sa na ofia akwasi de bi ko ho ikogunsa na o ya wo de na sukura wakunya no o ya ya kunya no se na san sikasem ti mentanko on was it that na kunya ya kramo kwa au abusia penny wona ka ujina manam kramo ni awanya kunya kama se abusia penny dia ma kama se wa ya ma abusia penny dia kunya onye adie me wa abusia penny ntime nyama kunya chambers de en wo de ma me kan pe me de kan hu me de makonya de chambers makonya de me akwasi de se me ko me na so tawa ne ko you makonya de aso tawa kokope hema ohana se o di machina o wa wati ta so tawa ko budi en hiu wata to mo ka ko pe hima ohana we hate statement man o kinu o su be pa de ni mi na wo ye me na aso tawa ne ko hwa e mobo na ikodi akwasi de no Ona asoto wana kwa hwa mo. Mr. Kwam kra. Ya bufu. What you mean asoto wa tukwana? Me na tukwan u de.
me dohre mo fra so ta me so me present why na we say wa kuma nye me matene one in price say na me bi tike yi na usu osugua ti wo so chapa eja komia ona ne papa nyame no bo omo so omo chapa okay when kura fra ho dua pompo dia minim dua pompo zoom for answer samre phone go dua pompo yeah okay jampo zongo de Ahwenepa what the number 1 Asɛm Kɛseɛ du se ya to bia ede etie minuanum serima no etie o mu nyina dua pompo zongo Asɛm Kɛseɛ de na dia pompo zongo era utimi emma samre fo no hu se ye wokrum why samre fo se to mo hu se wokrum ena me boa adam fi so sigua Douglas ono so no pemanso pa okay otie eti wa mfa manso na nka ho dia ense da hu so no manso no twifiri ne kwa bi Yesu nkomo free center na Babylon studio wa santi achim Saudi Yesu maniwie na bo maniwie wi anu aka ho de nti we ya father okay banso hene ono de Asɛm Kɛseɛ on fa ni agro na chidom banso na iti okay na father ichia pa ichia wanadwi ichia pa ano jebes na ukasem na mtumani Babylon shop and information center sabi wo bim uti okay ono so awe so ti ho a uti wo so o chiao okay siamo akon so adanse na Yesu nkomo de sa abrante no uyitire papa okay wo se nyumre wo he mo ho a me be kra ya sim na me firi na eba yi se de osi address me no okay Simon say good evening Kimas I say I am doing it listening from Odubi. It's me Simon. Keep the fire burning. All right. Also between the messages aba na ya kenka di amount SMS ni 024902 3166 and 0596 900046 and 0544 905161 0544 9051 61 Togbe Ganyo Spiritual Herbal Center Sansona Grace Temple Ministry and Nature Smart Dental Clinic and also obeko akofona ya yako sofo na sasa hey yebesebuza okay omuna afa kana Nature Smart Dental Clinic bidika kaya no omonso eka dwumadi no na afa hoka na ochechire ni bi ekopie bebi ema ensebi kosi wo na de ntia ye nua Captain Smart nso pe ye parliamentarian ope city no ogomo area ho na the city na MP no okoye so o chia ni ko tachi na beti bi mu ka se MP no ye ahomaso ade ntina Captain tachi na beti a otwe no ye spiritual application bi about that enti ye be chichiri mu tikora na ma be de wansa ba asan so na o chichiri ni bi nso a wakofo bi no so onim na o ma bone pa no so ye be ka ho asem na ye ka che ma no mu ade bi wonu ma mu nka no kore no o bi mini nipa ne nyaye mene net me wo yere ami okun me wo sei monka na nipa no akwa illegal corporation capricho nipa no ochire mu a o say onim ebinim so o maten wo ne adwani o mbo no pa o mbo titani no titafo no so muslim so moko bebi a mo so montum kakra ba obi yiri pa de ana sa kokko do obi yiri fie ana oba fie no de me de ana men sera so sa ne ma no so bibiri o ko no krubu hotel no ha fa no ko bebi hotel why ready so babo adwamanya pe bebi na kubo odwama na so ba da mu say ma question ba da mu ni sa ne ma no be ma o tai sa na say that you responsible person because I didn't say kokko share ba da mu ni the fudiade en fa so be na so uni varanda u ya bia ide u ye boda u ko tempna ide me do ba da mu de nyese radio so na meka da bi be film tete me twe me mpana sam kwa ni sa ne ma no ba da mu no difficult for me to even do that until mo hwe mo hunye wo sa de no ye be ka ho asem asem bi kaka na the spiritual implication of say we be contest na we dey say ba ko be bo beti we che o say ba ko bo beti no na we dey kire eno so ye be kirim entina ma ye be ka sa video no ho asem no na social media for na o ba hwe na o mu di hu komo no ya kire mu di ntia MP ni yes a wa anye boni chief bonus go fu pa
o kasa da no pa o ni atena konwa meka no say wo mo ka no ho no teachers bi o makosua free Arab countries bi a o mo de aba e de baba se o man Ghana no so kasa pa ye beka ho asem so man kwa yin so videos wa ha o ma won ni sa konfo na maba no munya careful how a showcase abosom no o social media na de no munya careful o so na wi ana ye hafi ekọ osu be mpa case na ono so de abetudwa se ye maka mo fu be di ade a wi ase be basa na se Ghana be basa no ye beka eno so ehu asem e wa hanu se na mum se bongo egusu eye setup no de meko ye abusapini wona ye kohwe fisem nansa nti ye ba na leta ye bi disa nkomo na akani na nti for now de ye beko efisem no first ye ba ni abeka the other issues na ma bo so ni na Ahwenepa 95.5 enye video ni fiana ya mami Grace Temple Ministry for today come out from Temple Ministry na bo mbosha sasa so yeah the promised land yeah akwanche papa na Father Francis tike say a brother bia prophetic and hearing service okay kuada bia e council share prophet one on one prophet ni uni enko kan sense prophet may they say ya may they say me how ni say what dey what prophet in soti ho na ono a prophet na ide na okwa queens 40 pesos okay no the area wa kwanche a brand me da bia and the emergency council okay tike tutumika eko a friend say prophet yo me dia dance yes tike akwache pa Father Francis mo boy djuma tike na ye mo hye no so ya de a stroke so be anya stroke now de kwa kwanche papa ho me show bo na de sa ya de bi sa no wo de fa ko ho hepatitis okay ana e chere o tine bia tike me a chere me mo bia na room ho na won se odifo eni enu ni mo nyamo ni ku ditike Ahwenepa ha ana e bit me dia dance ye hu ene ye ya te no ene ye ka ho asem na ne number se mo pese mo hu baby a akwancha pa ne Father Francis wa the number ni 0246 42 43 06 0545 92 7068 fre akwancha papa tike emwa bia o how bia da wo so bia ene mwa bia ohia bia tike o fre no a be ho adwuma ma yo all of teams yo ne beko Togo Ghana Spiritual and Herbal Center we odunsini mapa a wode ahaban esa yade wo sa hu sunsumu asem asai me papa na enema ahodo a wo ye wo na so ye na me bekiken o spiritual protection sunsumu bambo o pe sunsumu bambo dia say ya tiwi na opese obo no ho ban a okọ Togo Ghana ho a enye din ana sunsumu awade buhu abema ada ho na o sunday na oba no da o yo ba be sunday na bema no da ni nyina okọ Togo Ghana ho a obe sawo yade ana osawo yo lucky soap samla udi dwale a bibia ohia bia no osabeka ana wo mo mudi dwa no obo akotena no ma ho ase se bi waja onan e wo ho okwa Togo Ghana ho a bibia be yi ana promise and fail se mle bi mi share ne bo eso ma nyi so ofe ndo eso ko ho o se be se ni bibia e bom ya de hard okay ana our dem problem ya de nyame aye na dum onya oba pa so no ba pa me na isi metu masafo a obo ntwede nti se awade enya ko ehonma upe kunkura ubenya ebi okay ana obu ho so a na eja na sase na so no na sase akoto na akushi obi ti say yaya no pese obaji firi sem a okọ Togo Ghana ho a obayi afro ana court asem ho a unim ho hwe
so ultimate bia no bi sisi no do court Togo Ganyo ye sunsumu lawyer obeya ma na omo mutu kwan no mabu no mlante ne maba no ampeso mutu kwan no ko Togo Ganyo ho a obo so no nya police amane unya police amane a ukọ ho a wase mo denko a obisu twajo na eye adwumasem adwumasem ko ha ana ne titiri kura ye omo a omutu efom agudie no ba bia sika ne hye bia no Togo Ganyo ebeti ablo okay ana yade ahodo bia even we yale rodo kura ukwa obeboa yade bia yade wo wiase bi otimi okay na se ope ne tetefu ahoma no a 0244 13 20 69 0244 13 20 69 wasan ovuda anso ho 020 26 14 906 020 26 14 906 na wo pena kira kwampa hweso yes okay we call ajuso no school junction ho okay all right answer Nature Smart Dental Clinic Nature Smart Dental Clinic services in oral examination digital x-ray and skill and polishing teeth whitening using laser extraction and filling na onye ho Nature Smart Dental Clinic me ba cho menfre phone menfre mesrewa menfre yeduma line yeduma yenyam line ntum on location okonongo one belly dana wana go filling station or something commercial branch Liberty filling station kasi bia to farm econo na number na 0539 839 335 and 0539 917711 0539 839 335 and 0539 917711 fre Nature Smart Dental Clinic na omwo esinyare bia ho prumbia wo so bia no na omo emwa wo hu enche bia me nebusa peni ebeko akototwe nkomo ewo ensem ba komunu mi asabi hu me basisiye for the okay be yasanke ko busapeno ne yasanka ni die afa aye store na siwa menemu ho yansan yanka busapeni yansanka ni die yanko aye store sahodo a wo wiem asa efa my gana ina mama ba so kire so de din kan suwa kwa hene de woni aba ose eya konfo na wan ezo kesi wo abosom na ade no ne okan no mebo kakra na matie na oye konfo na wa hana wonte ya fatu tirin se de aba no yesi sane ama no munye careful hum abosom no ense wiem ebi edem na go fa abosom be go wiem etwa ko eye bisa ko e ba da bai abosom na mo go wiem twa so kokoro ba twam efiri ne ye bi a obeye wo social media a itia akom atani die huru we panya no odi atam na se metia obi se akomfo ba ko yetumu ni tal abosom no ense wiem ebi edem na go fa abosom be go wiem etwa ko eye bisa ko e ba da bai abosom na mo go wiem twa so kokoro ba twam efiri ne ye bi a obeye wo social media a itia akom atani die huru we panya no odi atam na se metia obi se akomfo ba ko yetumu ni tal okay osana zinkra onyantie se akomfo ni bikra ye tumutumu sabio anytime pa so akwa hina num kasa no oso otwam abosom na mo bi gu abonten
e showcase no sar na secret nti no fa so be na wo so so man kwa hene asem odi aba no ye fis man kwa hene wa na ye de ko eye Ahwenepa enso asem a waka mpese mbubu boni na atroso wie na fi a kire adwene ho asem akwa bi sepene o. That is why I am telling you, let's be careful. As a prophet, I am sounding like a prophet. Meaning a days ahead of us. I know the days ahead of us. And I am forewarning you. That say peace. Now you are living in peace, serving God peacefully. Say new king. If you are not careful and a new king arises, new king on Christianity, and that new king doesn't like Christianity, you think you can come walk here easily to worship Jesus easily. That is why I am telling you, let's be careful. As a prophet, I am sounding like a prophet. Meaning a days ahead of us. I know the days ahead of us. And I am forewarning you. Some give you presidential seats. And not presidencies, and man Crawford, believe Jesus. That let us not give all those positions. Let us not give Christians the presidential seats to people who do not believe in Jesus. I know what I'm talking about. And this are the next 10 years. Or in the next 10 years, we'll remember what Prophet Ahwenepa is saying in tears. Take you over. Let us take over. Christians, take you over. Christians, let's occupy. Sensitive positions. Let's occupy sensitive positions in government. President. I am searching for a president. In whose time? Yen kramufuo no bi ye ka ho ne amakwan papa wi ejina wo kasa ansem wi ye ka na ujina wallahi wo de ekoba o asema wo kan ba no say ye education minister kramoni o e ba affect no ye speaker of parliament do onko onye mose ba not na ye wo minister muntaka interior minister so kramoni pure bambo yina senensa bambo yina o ese no nsa o etu ye kramoni na kasa ahwe o ebi na makwan ya masa kwa wi aye fo no wusu bempai enya hu ekeka de opa kire kramofo sema hu de wum akehwemu a wo wusu bempa sabi kramoni kwa woni hwe kura no aye to kursi kura obekenka wo no abati ahwe aye to kursi alko kenka wo ni mu a wo no boso ne sa spirit na ko de na wo de adwuma no obebu ahwe. The Quran is very strong. Omo yom ho sa no. Ade tina ko physical. Empire boy we Islam mu obetimi dia ko ati obi no ho. Ona bu temes, me ka kire wa ho. Se konfo gina ho ne. No ye no tobe. Anase obi gina no ye no tobe. No obi so be kenkan so rabi eguso. Obetimi akenkan otefo no kenkan obekenkan eguso ma wa hwe a de be ye wo no. Maboba akwachom say to krisi keke kra no. Ya kenkan gu so a wo huma kokoro ekuda ni na wa hebete akọ ye ya singu so a wo hwe de beto no uhu bida na so hwe ene ono wanye opportunity abegina wo kasai ye ma obi kwan e ma ne bedi akonwa na e ho na wo ka Dr. Baumia na me enye Dr. Baumia kwantini me kasai yo ba asem na wo ka no se Christopher take over no asem na ikene bi no adetina edu tama kamofo ye chiri a na moto dia na yento kamofo nkwa de dia na etese business people no more na yen kamofo etumi ye kefo ye kasem ye ba kan wasem metiti ho kakra bi kike na ye hwe eye Captain Smart enso die we short Captain Smart yes ochia uhuya am oje ni sese epeten no okay ma me pause ho
na de tia me boy ne ye ebinumu e ka ho asem on social media say empini ye ahomaso say adentina Captain Smart chia wonsamu a ode ne nsen bo wa beti na opeten no ara me se bi na nim spiritual Ghana ye kwa chiu he sade na Captain Smart ye na empini mabu empini rough ha Captain no je fini zemno Captain ban na ko je fini zemno ono ye TTMP ena wu chia no do saba ku chia ni fecha na de be ku no ko tapo na beti ana so da bi o ma kwan na ga se o se bi wa sei wo do ye no yes what you say yes or so ni nzemu what who ase wa bia on so ashi yes it be we put out kai MP ma penasem papa what you say o frifie o ma sa tanso obi a ore ni ko competition what is the one is say obi be tu obi ko nche wunsem what is here obi an ko nche wunsem but ni na o tie ni nsem kama o tie sam wi a ko tapo na be tiare me take Captain Smart o yesen twene journalist nti wo uni journalist be MP say no ano no but u eche ni panin nsem awie o ko tapo na be tiare Debi spiritual emakwan wa makwan eti kudos to that MP yamisirawo wa ya de pa chief imam de no bongo imam na hwese na ngo fu na okasa chief imam de no yanti Al-Qur'ani ne gabani Al-Qur'ani ne gabani ko balluma me kuka yi sarakuna me kuka yi me kuka yi da tambayan ku Malam gwamna faila ke gaban ka ina wasu mi sarakuna ga yi gano yana me kai ma mala balluma da kowa nake da kowa nake da sarakuna da mallu me kuka yi kuka mini okay on time kasa e wo bufuo su bibiri on time kasa wo bufuo su bibiri ono no musu aya na actions na oye but they say me about TV mam ade we no be kasa ndi atoa orabo mun yi na yensa so meta kan sem na Ghana fo ibi mfa serious papa we obi anka so obi wu na na ochena but obi a wu do obi anim se ya me ya chiase etinkom ne da so Ahwenepa ha da papa we beto from no group B omunika anya settlement anza omunika ma papa we emra mo no ban na enipa obedi nim no ana okwa obabedi na ade no omumma mra na mo no ban na group person take over chief imam awo Ghana ha papa we wu a ensema ba odumba ene apostle kantanka de wono papa we de ebesen odi asemu a meka wa hi me se asemu a meka wa hi wo de mo nsen nso me na meka chiro mo se sa asemu nso se ye chief imam Sheikh Sharbutu wu a sabi me yakopon pharmacy ye ne wo eti so chiro wu a wo de mbati nsema besi min kreti fie bia wo bia mu ban se mu yakamuni ni bi mu ye hye ye nto wonne ankom se enye saa de wo anima eba no we constitution ento me na meka chiro ye hye bi kase pa mo pa we human otimbo modin Africa mufuo ene Kristofo ni na hyiae mu chichi omho na ene network ni nyebongo abon ho bade aso stella igusu se edem ho awo se edem kama pa ha edem pa ya no kase na bosto bomba tem se wo sisi bibia mana kama edem ti uko YouTube a ubo Ahwenepa FM a ubenya dwumadi no na wa hwel live baby a chief imam organize ma ni police phone penifuni na aye we no bongo beyi enche bia ode no so beto so na afi yakwa busapeni ho na yakotia busapeni so de ode ba beka homa ye sisi amanya ntie se ofa ye noyem na wurum konwe so kwati aboa ne mo ehwe mo bone ni patam ho yina o mo so bie won tie dwuma de kama se ekoyi pa
itabusa peni ga kwa yase de kurom no de bigiri se ne obetia o paa yi eti yeguso onabo nyama bi no ameme ensa ma boyu chief imam de nie suma kwa hene o kumase waka ne de otumfo suma kwa hene saa so na usu bempa so e de ba betewo na ba me ka mbala so we bongo akwana ya chechire na homa no otewo no teacher ni okochira de obibi a wo nso o ma kochi no tia sema na what is your problem Jesus. Boss, oh, as I move crack home. Also, when you winning, almost winning, also winning, almost winning. Where they are winning. Boss, yeah, Bonapa, Swankwa, Nana, why are they? You say, I conform be a ensure anymore. I didn't see, and I can assume I will be a shaku. Uko, baby, a dano crab, I was in demo cry. You will to maybe cry. I can't say you crash, baby. And he say, the Omoyan and say, you knew a comna. Sebi, me papa mo. It be a and I Reverend Usubem Panso. Why no who said I began? Oh, okay, Jampana. Okay. Why who said I began? Or no, Reverend Usubempa idea. Now, as someone can, okay, what you miss? But Sumna, what is about? I was a pretty Waba Manaso, Bakuno, so Jeffrey, Debbie, what's what Jeff could done? There's no patcho. And I ran patch. I was the Billy House Tower. I was a very pio. I was a very. Oh, wait to me, and you also. Wait me also. Ya better feel. What about you, Masa tiki. To aso kasa na. And someone can. Why no who say no or a nkramofona ompe o masem enso nipa ba akopɛ entina o yes adno na mesere se onye careful e se ukɔ ayi nkramo ba bi a o mo adwo mo atum se o me nkramo man no kra ukɔ ho no mo a odo ani asubie dai e wo ho na Ghana no nye osom baako e man e so hwe Ghana history kra tama o mo ba Ghana no na okay bensaka busapeni biu ya sakana me matise se o tuche metafi na konwa so na ene beka fa asem akiri se editina ne de share chambers mwa watimi etu na fira konwa so wa anya ade ebi a o wejire mu kakra tani ya kwere so problem de daada o tani minimum abudabeli piao pia wo de ba Ahwenepa 95.5 and yo abudabeli we mamusa we answer na watwa so nkonya yi se matise so mrante we tumu nyina fisu adentia se on se ne amama ne amane me ko no ohin bia pese na konya mu pagya na se ebe ma enkoso ohin o koti aboa yere ma wo ye friend se dwanto ahin e wo atwenim nyansa ye ma akonya e wo twewin so na amane ne amamre se wo so beye edu kwaside o ma edu kude o ma edu ebanada pa o ma edu memena pa o ma edu kuda pa ko me kire wo kude o ma dia na me se woni wele se obedi okonya pepe anti se we ya na bo chimbe so we ya hwan obi akonya mabutu no okay the very way you report na almost me ni o mani ni afaja to amrati e ba na to that's I as an MPO aye baba mu se peni o mu se yompa especially wo fase chambers
Timber say you say benefit say your brother ma e bo fifie. Many can to now meet me to attend here. I meant me to be on Macabia. I said, medical to move us answer. Okay, I was a very favorite. And I did that. Pierre, the bar, and a panel. No, the medical chair at your free tea and a FM. A free, a pre mantemu, a tifty mantemu, 50 mantemu, a tray mantemu, a santa mantemu. And a mantam do see any nano. They make us Nankopon Coswano Mocassin. No much down. So many of a pa and a mere edity Ahwenepa 95.5 and anyway. The be a casse and some by simple on ma. Ayana if ye and Cassa. And for the first year, be to mutu na a costono. Ye can answer idea a cosopa. Well, Cassa, me and Macron, Cassa, I'm a fee at Chimafosu. A branch be I will be given him to Ja. Second, no be an odi. I want Patamu on my way, America, Meritia, Mani, a Santamu, Equa, to a branch, oh, boo, a branch to cover a sabi, oh, Bunutu, Edugum. Hey, Mumu Grampo. Oh, Bumu, a sabi, once you sabi, you movie on my sabi. Also be as a sabi, Naju Musaka Kakra. Okay. Anna branch about as a Akofano, as a oh, Bunutu, Edugum. I don't know, and man took a young Masabi, you can't sing. Almost me, a far and near ma, I know a daily be. Mexas Sabio, almost me far. Atayano. No, okay. A kicking me a cra. I did tell my number. Man took on the bino, also I'm going to kick me a day on the good memoir. Casa Friday Casadia says Sikani Channel, say one a canoe, say open a bonus smoke, Casa Parliament in Casa. A bean sitter or Casapa, and when I say. And then a man took on a bit you copy so. No copy now. I want to be I have a question. As I did to that, say, oh, deep one of us, and a bottom. Okay. And I was one of plus so I'm one. Any friend say, what's a boy training Yans and share mobile. ABC about you from me so in Roma. A banter question, a banter be a sabi. So on any young mema or for motor. I can't hope. Now, idea air cost 90 and says, one of the share sabi. Union more sabi or Madame Kakra. Obi a se won timi nkasa obi a ne kasa no ene opa no se nkrofo no na otimi edi omodam edina me kasa kire atiefo etie Ahwenepa 95.5 se sense mo bi ensem a ekoso ewo afosu ene ne mpatam abante na wo bo ne di na onu di se adwuma no onu to na adwuma kan kakra na adwuma nka no na wo abante bi ahu na ne bibia te se kwadwo besia okay so wo hwe na waje bibia atum ne kasa emema na mo kasa bo mo nsem mun say so musisi e ti mo musisi no bia na ni na chi so ya brand e fa se bia ye mfa ekikimi enwu ye no mu pa dia we number 1 say wasabo drugs kwa ka ho wasabo ne maka ho na se bia obo ne mani wi na wakoto ahye e mante kwa na se bia o maji dem kakra o ma adwen wo no na wase ono me de eda ni nsema e koso e wa chimafosu ni patama me ka se brand no waje ni ho aka hura because a man took a wafusu, branches Saturn, dear money, Egus, as no. Because we say, I was it once almost running the pa, and that or the precosis watching on the buyer also. I make us say, what didn't walk and rula. And man took out to a more good branch after I was here to say, oh, much now, Sabi, all of them rubber shop with them at Siano. So, the bay or big jazz says, Sabi, over and non Bema at all. Asɛm Kɛseɛ ɛkɔso ɛwachim afosu abrantie no nabusafo ina afi kromo nabusafo ni mochim ni ebi wo ɛmona plaso a ɛbɛn eneyim ana ɛbɛn kokɔ ana ebi nso ɛwɔ achim afosu ni bisa achim afosu na ofa nipa to wa na no dwan kɔ ɛmona plaso so ofa bi so ɛmona plaso no dwan nso ɛde abachim afosu na wo hwɛ ne level na owutika ebi a bibi ona ode ya na visa sabi osre ansa na wodi na na kokwa no se asa ne ba asa na me ko mu bisa na wo se me pa so me ka che wa so o hin wa himfie memu ene asieye efse asieye ana ode eni enkwara ne ko eno mu ekofo motoro
asem o ka kire wo se wo yo hini wa invie se be yo hin a e wa invie asia de to me bi oni a asem ka kire ka kire mu ana wa so se mama ni amane mu no ye mfa obi o wo asieye enkwa invie ekure enti e wona de wotimi du nsu enkonim e wo de beli akwaro obi tu ba o omi wa do ka kire mi anu se manwe a mento me kwa anse na be wo se wo se obi akono de do mponso no se me me se me tete ne fa wo so dia manwe a mento me kon anse na be wo wow mi asɛm kɛseɛ a ɛkɔ so atwe wo se abante fe no akwase ni na ofa amanfo emato na me koka wo asɛm no kasa se manhwɛ a mento me kon anse na be wo na asɛm kɛseɛ a timi apemu ɛwɔ akyem afosu okay yɛkɔ yɛ next issue so. The next issue no asɛm kɛseɛ bi a bɛyɛ na ɔtwe ɛwɔ akyem akuase a bɛn kokɔ moto mienu kopie mu ɛwɔ bra asabi benfa sɛ ubukef anaasɛ ubukov ɛde akɔ pankɛse ekurom a meka sɛ abante ba yenyen na fam yenyen mama akyem afosu ne betam a abɔde ko anyininya awaga anaasɛ tawia obomudi a fosu ne betam obi animum ɛsɛ ɔmo yɛ mante a ɔmo yɛ no nonsense ɔmo ho topa ɔmo fa sɛ no nya koto baako ɔkonya motor crash a meka sɛ wato nanom ɛwɔ ensie do a motor crash na ekoso ano de pa na anko a eni be wusu mienu ni na baba bi so free nkwate ono so ekonya bi udo ne akire mu enso wantro nan a obi so kosi na ready enu ya abrantie ba ko aye fe no kofi anim toto na fe no ala fact ono so wanka bi anhye obaye awa kwan ase na de ba ko e wanse na me kasa na me ni menua akwase anim ni na anate akwafo so ya sha yedi enkomo na nyankop na made ba kwa e wanse na enche bia akwa na ke koso anu jase ewo akyem asene a ben akyem odan na se ko okodi hine kwa wo odan a me ka se ebande etem me ko ba me na so eso osre me se menche na amamre ni amane se na be okodi hine na onkoto mfum ana se onkofum na amamre ni amane ye di ema na nanom ehia bia na bia ntwata ana wadware abam ana enu a baba no num ne fa ko no nsemu abrancho so obi asabi efom agudie mi kire gold yi ana ototo bi na okoto wan fefa so na na busua ene ne ma ane na dofo ana obi fere se omra amnem no nkofo di gold aba obeto na ni na okwa na afofia ntobo dem na eye kefa ana akofo obu ede akosi ekwan ya ofi wana ko wadu ni krom otwa yen na ni ana eso nyi na ko wadu ni krom abenem na afofia ntote na manfo ndawofo de moto ebe hwima meka se omu nyina aka na ala fata efe ni kofi anim ena ba ba kofi Idris Muhammad omu nyade moto no hwima amato na no ewo nsie do tupemu wo afosu enoyem ekwan se pankese nyafu man pentimpi amenem ose krom kwakuru ene ye friend sen enkuru atwa ho ahia plus okofo so aboga botuntum enche sande a atwa mo ne abesiriye atwa mo ne abene esu anu mu su se apante alafat aye fe no kofie no ka so bi wo abadoye obi wo tema obi wo odo edema ne manfo na busuade a na ka apante kofie nim na bo nanso otimi atwa nanom wonse do obra yenka dwane enhyemu no e den pa abujapeni ni wo no yesa link to spiritual akra and how do you investigation ni wi se ni amanfo ka no bi akwanhyansi na se epen enso bi asab bibi ntimi fa ni entuja okay ho ne kosi na amanfo so susu se advance ni obi a ompasisie de bi opose ni promu amenamfo didi na omo ho eden eto na ni na amanfo bi susu se ebi an papa ye eni esisi ompen na bia sabi wo se ye otanfo bia hin ema o tin bana sabi emre ne nkra bia na be de ebe kire nenso migini se sabi o do na kire amina komu a se ne manfo ebo edi ni so amanfo esu edi adajo no se se branch na kasabe onu obi asabi wo ya basabasa ewo amina komu no se wo hwese na manfo esu edi adajo de na se abranche obi asabi
na kuma mu da wa pro bia de asem na menya ne tie se wo mu nya accident no ebirum su koto nsunum etisa enso na obi antimi ntom na mu ade ba kodo se enso na obi advantage la fat okodo enso na no ba wantom mu ba bia nka nso okay enso obi ka so to enso no ma na enye no kre enti bridge ni so na omu ye but obi a to nsunum no obi free bridge ni so koto enso na nso obi na otimi to enso no man kasa okay okay that's a enso no ma na accident ni si bridge ni so no ana eyi omgogu nsuo na no eyi omgogu nsuo na nso na o ma to nsuo ni na so hwe amana na se ensuo se bibi se si na se ensuo antimi amfo bia dia na se be emne enkrabe de meches which means bibi eden e wase ya ala fact no oni nipa do say na ebomu a omawu enipa no mienu yenwa no mbosemi ba kwa efe ni Muhammad awa wonu so kwa de ne kwa de se be ya ko ka ho ya pe ne krabre e wo afosu asiye ana me ka se minua kofi anim ayefe na ala fact e mi ti fe de Côte d'Ivoire ebusu fe no dodo adamfo ebusu fe no ya ade yiye ona me ka se si asabe ya ji namu akwose sokotwe adaka ma empanifo ene prosifo kan de omna bibia to din a etimi amano so na bakwan ase ana sorry amenam apene krabre abuzapeni benda wasena Joboy watene nka biom sesi e kasi nyankopon adom Joboy wo SS2 a okwa SS3 Ahwenepa ole ni bi Ahwenepa no so Joboy so obesra da kuro Joboy sesi ni wasaka nti Joboy mame ene na busan fa sem se mame fa Joboy wasem bia emman fa mambio okay on to say na omo se omo so Joboy na akoye aboduma bia no hu nti omo hwe se obewie SS no owie dia ene Ahwenepa chefo etie 5.5 se fa no pa ewi anyumina obetina age so ne aka se sie na owie SS ndem pani force na busan force omo hwe se nyankopɔ beka na ho na Joboy etimi ewie okay ya da twele po yakro pass abuzapeni efri afosu ekwa efa krofonso ekwa kokopem praso ekwa prana no konfo bi edi nsebunu ho our under investigation I know so you know we ko abuzapeni be no hodiba sebiru se ekwa so amekwa ka mani baji efise asembasa na wo ye panyina wo fi a enya de a wasum e da adwo bon minni ala fati wi efise ala fati no ala fati obi a menino esin enua ana yesi abusia bibi tse bi so se menya ene kasa emo bi o se betuma bo angotun bo ami me so bibi tse so se o hia me mo ami se betumi bo anto wi no afosofo no bi eni se menua menni fi ma ba me ba akwa na pa ba akwa ana me so mentire obi emu se o badamfo nti ba sa na ko no ba na ba me se bi o nti se obi eni wo konfo trofo na se odi bone na na wada no na mu hu ade wo ma yen hu se nipa no Matias here amane na amamle BS nefa so no nefa de wi a ya sa twa na so fi kunu ama yen so ye wa no ya sum so de etimi adwe sabe pepia o gaso kwa de ya sa se toto lese no ye be sa se apomo baako okay we say no the American say etiefo etia no 25.5 no say honorable chambers etani ya ni omo eka ho no obi anya konwa e wo kwoti aboa anyi ne patam okay kotoku mayima nana sakun wana kotoku mayima fofa empanifo ede no aba kotoku mayima fofa ede na ba na e wo se ntia kase metimi eden metimi ede ma no na metia achima foso na kofi owusu amotoso mensa a wo achima foso mesa so ache mi anka se minya osa balima asama kran a waye achim kotoku abodom sasa mechia nana kontin a wo hwe kwai mechia nana Dr. Professor Bunia Bankro a waye address na hene sasa mechia afosu chidom he ene nana me wo achim afosu ni patamu na mechia kwai mechia etwere so mechia edwena yansa ase kumawu bompata asante achima gogo eni Ghana for number bia jona for dia de bia meche obia ukonya ni pia o uzabeni pia o okay uzapeni akonya ni ekwachiri pa na se uzapeni awie dia maye nkonya le so waje furu nsem me de minya sem biaka
Nimbiaka. Ya bi mu no waje. But the chat no kakra na new phone line no. No. Aye mra no. Ebra no eko. Sani eche no. Chelsea Donko. Chelsea Sport. Okay. O so tipa o che. Ana fat no kana minimum pa o. Oye show boy. Oye obi a oye abrantie bi a obi anim no. Krofo nim no. Na nim. Dey che make us a link to spiritual. Me na make kana video so. Yes see oba bi a one ne timen kasa ne yere anaso oba fufuro bi opeduabo ta boni dua e ma monye careful. Ni na say onu sa kwatwe ho ne ade ta bo dua na de be dey sabi mi kokudu asem no. But me dey matete no nchen no. Eti o tere say be investigation na bi no next week ye ba be ka de onu na mama fo ahu ni won because eyewitnesses bi o mo no e so pe no akoye hene eti won otimi kan zinipi say na tie. But according to eyewitness no the sisi erukaro you say quite fast to cry oliko tu moto oliko wiye no oba bi na koso sa trouble no TK oye ya there TK ablante ekweseni ofa nkofo etono onim se nipa bonefo odinyansa ana edi na wudisem njo se onu oye ne amusie oni pabone fo bi odinyansa na di na wudisem die di na America nsa once ompe obi na adwini mu da ho na watimi akoye konfeyo obi a wontimi nkasa oye odi demo wontimi enkobo ne charge say asemesi akoye mi say na say ejuma no wayache o experience yes. What I say, why ejuma na me distribution penny say we work all these for na me mako hu na me kan o sound like threatening honorable me make messages to you asana what was good evening guys. I'm K Anim from Efa Abekobon. Okay, we are listening to you live inside Toluwa Sports. Okay, I say you are doing great job, thank you. Toluwa Sports mi cheche mu na Abekobon for mi cheche mu na so go call there eba wache eba my best is live and clear at Burma camp. I say inside Akutuase from Utio. My regard to Yao George and Efia Eta. All right. The honestly Uti Jumadiano. Now, hi, good evening, TK. I'm watching you live from Abekobo. Okay, the same message. And I'll see you the first. I'll follow you the message. Okay. I say greetings. My name is Mama Dra. Okay, very different. Good evening, TK. I'm watching you live from Abekobo on the same place. Okay, my name is Mama Adjua More Fire. My greetings to Honorable Chambers. Okay, Chambers. Mama Adjua, Obani Chabu, Mama Yayan Tanotia, Mama Majoso. Yayatia, Yadi Otis Obey Chiawana, okay, cancer, Tino, Maya Yanti. Right. Yeah, on TK, and say a bush and penny jano. To me, airport tonight. Oh, that is what you say. Okay, said also regarding. Okay, Ohima Mami, Atababa, Muhukani. Was here, good evening. My hero, okay, Ohima Mame listening live from Junction. I say extend my greetings to your panel. So I say keep the fire burning. Okay, Ohima Mame made us pass say offer heroes. Yeah, Yamishra, one more by Ohima Papa. Me bunu rough. Oh yeah, cool. The man with it, sister with it. Me bunu rough. Yamishra, Ohima Mame. Yamishra, one count. Any ukumina na omu ho ban o bibia ho sa so na eno cha abu da so hima mame odin birthday ehe nra wo 17 na chi enye easy odin birthday nra na ye bona baso na ye bompa ye so dia mano yakopon nyina eno cha chi o ma ne ye kese o hunu enye hunu se wona mu hunu na bom hunu mu no onye kese ara sa moro so Nemo mfiena wedi no enso ye mbubuko otuye fuwie wa invite me nso otuye fuwie eti onye mo kwansa aha dabi otena ye wo ye beko aha otuye fuwie enti me kwansa ina ta nyamfie ni bi ka ho what as afuto ni ye njiwie nyamfie ni bi ka ho na ko wani mu a nemo ye se mfie nko ama wa enye sabi ye se mfie ma na ya sa hodi aka ho a efo bi ni tena ta ye pa hodin yakopo ma wa hodin pa hodin mu hodin pa
na won ma waso due omo waso mu no omo wa hoto de opo akoma so bia no emre mu emfama wo eno cha anadu e bichia wo na eye wa wodo ba so dwaso hima nana hima Israel kan ya misraw na omo ho ban yo nti meno de wanyane nemu tekrema mpro okay but otimi on report to they be am behunu baby because okodi turumu no ha no adwane ko fufuro so na kodi no ha na omo so ofa mu nyina no sabi omo adwen mu enye papa se ne be ya wo ntimi nko report ate se oye adwuma na che okay dike ya ka se na course ne ba 2490231690596900046 05449521 aha bia e wo me mu no akodi obire ama ya che obo as Jesus no tike nipa se we abrante na ope kwantenten a oso we nimo ya fako we hello yes I want to me yo Asɛm Kɛseɛ we de paso obia o time kakra meet you na sisi no asofo no one more than politicians na sebe na sisi Ekoni wo ti bempani mumi o ka soche ya mo ni onye nita Christian na na say onye nita why okumi enu why na nyansa wo bitim se obi ana se bi okumi ni nyansa ba so asofo no nyansa ba se no nya yeah that's Asɛm Kɛseɛ yeah for call away so hello yes I want to say yo ye ti Asɛm Kɛseɛ ja kwana ojo ofo mema tono o di ni pa o yo le ni afi won fa de na agenda o mu de jo se ne kwana mu di mi ya no se si dabi akwana ojo mo kuta no ebia ifo no anuma ma troma no afana ji ejo oju pense mu ni sa na na mi kamo yeah that's ya sure okay oh ka obi jira so afiri so na oba wanya botade ne unya bosumo hello good evening one like that way oh me am do careful mu o say we dam lie say ai tintin fodi eni o machi onya sa dia e ba adwen adia odoku ni dia ye media na bi da so do na dia ye na me ko ka ho asema tim keke ne wo me no ni asem se anyumu anana mentide ani ankwade ebebe ni anyane nto ya sewo na wo kano anyumu no adi apaka da kamle mu ebebe ana mabre odogo di asa woni wo ma sada okay abenso nko ma samuso tani na mo bo na sada aden one of those who are new to a man so dia bodo o kuna mo sabu kuro wane esi ga for na edi o mu sika to and this is no mo bo no mo nya na kura lati okay but when I say that I'm not hey tunde so ba o so nton ma no James hey What? Yeah, I'm about that. But me wura me pa sham nyame na information center yetio ninia na mo hote sei we pa na so ye da nyame ase me wura o say Ghana ha on yen hwe no ma bi yie o say na otwe ba ko ntem na kristofo etutu ye ni esi kremofo so ube kom kremofo na nkasa hye kire se de owuso bempa kan ye odika enso sansem a owuso bempa kan ye ebetima di basa ye edi aba oman Ghana ha wuti ase na mpenifo so ye di ke yade a baby akamra ye djuma samre ko wusu bempa ka prosofo akofana da na esan se wodi ne ho akodwa ma yekuo bi ntinu
ye bone ti dom say waka hwi ni wa ebesi enso mi sum panifo bre o ma hwe ni ye nsem ebesi Ghana ha no Côte d'Ivoire se ya kakra na jato Côte d'Ivoire ye be sire Ghana panifo o mo fo mo ni ntu fom na onsu bempa menjindi se obetima ko gina babi kase onsu bempa obi be gina babi kase onsu bempa ye Kristo ni we sofu. Okay. Yo, yeah, that's considerate. All right, you're here. Hello. Hello. Yes, I want next of me. Hello, yo, Pelican say it you. The man, Pana, with Mamu and Mema, papa. That's it. Yeah, you. Papa. Yeah, that's it. I'm a American say, let's say one, my Joe number 3. I Mate. That's a fine, I'm Michelle. Mate, Yamisha also, Medasipa. Okay. Simon. Na unamubo kodi yo Simon yitiwa na jwi. Otani ya mechiana pa. Ayano akacha se mise ya wanshe chema mewai. Bada tike. As a teacher's phone bi won. Omusi simu yo mo de pa. Sawo. Nenya no bia na nsia obi ko fa obi wo your friend say science lab was a hino. Ai. Ena wezu ase akokofo obi yere. No kwe. Hwe ngrofo yo mu hwe yi o. Teachers woni bi na amaba no. Nti wo de wo nya ba bia nko na hye wo la wo ho nko pe bi obi yere. Ema no so de yesere ma no ya wo nka no kore wa na be ma pewa. Enhwe na ho ofe na enhwe ni sika entwa ntro nkyere no. Isesi ana oba no so aka ho na ma be ma no ho akakodi mu no. Okay. Ena o su bempa de no. Yesere asofo no. Se politics no omunim se ne ye politics a omunja ye. Sofo wo ba se wo ba betu asore mafo wa ma se wo ba be politics. Na wo ba be kasa tie party we. Ana wo kasa tie party we. Yesere omo ne ye hwe omo ne ye tu ana mo na fe de mu de wura politics mo dia omo hwe bi omo nso nkyembra no. Okay. Aha. Yo. Simon. Yeah, that's what I say. Last call on you. Hello. Hello. Yeah, when you next of me. Mr. Fredo. Okay, yo, you too, Anaji. Let's why are the papa. Also, on purpose, I am to some and glasses. Okay. On the above, will tell you what sir. I saw for I was more big Cassa. I can't. What I mean, yo, not so for them. We have the dream about I saw for me clan. I can't. Yapa. I don't know what he said, and I don't know some English. No correct. What Cassa? Oh, you're very useful. You shall come. Amen. Yo, Yame Council, Emre, Aswa, no say, Yabe Sorena, of Fonso, Abetwasona, me answer me kono kwa new best man, we are mediano be try to the Mamonafi, Moneno, atotri, come Honorable, once we try to but it's just as I see for Anna or Munya Supa. Mame Queen Macha Nanajiwa. Okay. Comfort Agbana. Comfort Quabana. When Chom Grana, you were for from Poma. Chelsea Donko. Now we mammas won't tell you, mamma, or Yasala. They'll try to I'm going to make sure conference and I'm a coach. Debbie, anytime mamma is over fool. Debbie, mamma, yes, sir. Me. Oh, yes, sir. Debbie, Imam the Bufu, Debbie, Imam the Bufu. Dassi Imam for you now, we are open your violence. Dassi Imam for you, no bomb. Imam was a dancing, Ubuno, Imam or your house, Central Mosque, also Buno, et which you are Bogi Imam Subuno. Imam for us, one and 50 for an eye, Omayama, Uncle Pitchy, be my Kofasamba. Swam. Aha. It would wait here was for them, you know, say Mama. But if you anyhow, only only trade drive will teach you, and the two will be yeah, what is here? Aha. Me failure conform.
opa conference am say ayi for no na ye keso na so bosom kakra wo so bosom kakra bu kakra na for me for this moment a comfort de ani die Christo som omo yo mo kra mo nyomo hwe me say enuma hodo ma tu ka mo gu sam keso twe jampon o say ye kire wonsa ye ma wonsa okay mati ya me da say wala bo chemes ma so ni anko na emre na ene ba me she atade kokko ya eyamia me papa kwa me dikru okay nana obi akufi o flat ntuma e wo benkum so okay na me e aduma 3 September any bedi na otweda no o kwa me school park no so nti bese adofo so mi na me den emija yen anti na nti mecha ebusuafo nyina kwamra bedu ne wo fasefo nyina me cheche wo nyina afi da mpon so mecha me papa eda ya ano o tie pa na da mpon asofo nyina ene imamfo no adon fe so mecha na eduko atin one ne madam echama okay me da say ti obetwa me o eni mo me ba so si ora bo tembe mna so say I'm sorry na dia kan de to so de ba higher than 95.5 na me ka obiemu se kramoni eye kristoni na ke hombo sana titibrim na tie na etifi imam we de mo mpa se yankopɔ ma ni nyinche sanse enam so ana makramofo ne eye Christopher Otima ba ko pa me de to media Ghana ha de ye chief imam so butu wa ya panya misra no o su ben pa na wo so le udwo wani mu no Ghana ha enye Christopher nko aman de ka mo ato ho ase enye ka ye no obi a on right o ye konfo kwa na fidi so be dia de betumi dia de emra no bo ho ban eti asofo ana akonfo Christopher ana baka se Muslim betumi dia de o Ghana ha na ye eti enye waje so be kasa tia Islam because of say wo ye Christian dia na we so fu eti to nwase Muslim ana Islam enye violence na ebinim na pesa say Muslim for this esaka Islam means peace aka Islam kwa ni titulu na ni asudie wa ka se prophet Muhammad konta kwa na die ndie no wa nko goku bi sa kiko eye nkofona na eba na so meku no na obo no ho ban eti prophet Muhammad wa nku nipa wa ntole nko se mikoku obi na pa bocha munyi sa de ni mfirim na Quran kwa nka bibia sa so me bia no ka se prophet Muhammad ko atole so ko obi onu po kwa na o chew na so meku no Quran na o tibi buza sa abrantie adwuma ba na nim ye obo so matro obo so me mesini obo so me carpenter ni o to say te dia bla be adwuma me ebe mfie mienu ana mfie miensa na afema jawo na wo ko said me you prisoner wo ba me de why meduma eni won nipa we na wo sa dine kire say say ku du won ho da bi professor ba na kasa da e fa to be fa ni din enye bone na no kra ochimoja hweguo on ko na le ni anko ho no o ye bosonfuo ni anko no fa ni ba be wuo no o da no fa na eti dane so o ka cha no fa so ka cha la ilaha illallah o ka cha no fa so ni ntum so tweda panyakopon kwa na nya yame o ko na se so no fa na se me konfuo etime nka da ampa wase me tuma bosum tete na de meto ye no de ko bi sebu ye no fa no bibire na o ma nya kramofuo na so se no mo ye fa so se la wuye no fie no eti munya sa anya ma na to mo se kramosun e peace pa afundie Christopher so mo do ye to de stadia edi salasi ya de mo ne ye aw baraka sallah baraka sade baraka sallah Christopher ko na edi sallah obuti be fie kura be didi eti ko mo de na ma ji sanko fo de tete ni omoko da bi mesre mo ni yi sa ne mani na furo da bi na ase bi aja kwa me subani na ma dora amte bi tisal na duma fo ina awe fate sabediga obia bi tiawo ani no bia sanso na aja kwa me so sa medika ka no Nana Abraham eno hokani so mi chama na dwi bi kaka say efo the celebrity man mira so je chama okay nana so I'm sorry afofro so eba beto adwumadi na so na ansania meje mu no me do be ko new best man captain asoye na fi won mu a na ya to so e de ko ye nim